sa ku pa kan nga repiam ama nyuya nan ashara ma tebe mi la tan dar la shel polo afwa so kam no ndoro nyuli sheli ama nyuya dan shel kamala la fe bielati na ba persanar na mro pamba ba bertalan suya ne sanar go municipal assembly an garnu bon selo za ban kwara nyuya ne ban dar nyuya ne ba yola nyuya da kar be sanar go na wi zan tinya vie ba dan ban yan pel da tule dale de lula 19 september kana to kana te dan nyule kamam bora nyule wada yan jirla bi akam amara da dal ma mamman yala yan pel da dal kam na sanar go nyuya da ngona to ko ha nyule ka samba ban yan tena te dan nyuya zan to yufel le tukulse dam yufel dan yan yu pala man ma bu ne sakoro be pashe sanar go nyuya da ngone nyama nyuya da nyela kar wel yo sanar go boblongo kana to nya nyule kamam borda kam na sanar go nyuya da ngone ante da nyule kamam bora raha sa boble be ayen damate di ala fe nyuya nyele kar zan da la fe so fe yala po kar keda nyuya da bongo sanar go yanga kar jinu manga nu yufela yi bambela polongo wuli hay zabso na payile na pale bandai ne bob shanga za ammi ka ko nyuya ka wongani de za nyuya be sanar go nyuya da ngone sanar go nyuya da ngo bela sanar go yanga sen filling station la nyaanga mun kambo no jingule kena da ngone mun bol me 0247 6473 56 ne 053 479 6983 kam na sanar go nyuya da pal ngone an to ko nyule ka jia fa ne karakule diga bugi banyala woni yamba woni ashishe wudi ka bugi banyala woni yamba woni ashishe woni